Veliki pozdrav i dobrodošli, dragi gledalci. Trenutno se evo nalazimo na vrelu Bosne. Bio sam jednom video snimio, obećao sam eto da ću snimiti i u ovom bijelom prizoru, pa tako da evo stigli smo. Prije svega eto došao sam ja malo da odmorim dušu, pa evo usput ćemo ovako prošetati, dok šetam snimit ću. Nećemo puno evo ovaj put pričati, više ćemo se ovako bazirati na prizore, da vidimo eto šta nam to nudi vrelo Bosne ovaj put. Pa ide malo polako, ćemo sve obići. Počeo pomalo i kiša i pomiješan evo sa snijegom, ali već sam krenuo vamo bio, tako da kada sam već stigao snimit ću, jer eto, ako ne snimimo danas, mislim da ove godine možda čak nećemo više imati prilike da snimimo ove prizore. Kao što vidite, evo, ruta kretanja, odnosno šetalište je očišćeno. Pa evo, krenut ćemo prvo od samoga vrela. Jednostavno, evo mjesto gdje bi mogli bukvalno evo ovdje da sjednete. Na duže vrijeme eto da uživate. Baš nekako puštajuće. Evo već nekoliko dana sam u Sarajevu i dosta stvarno problema je što se tiče ovog snijega. Ali eto, neko vidi problem, neko vidi uživanje. Sve u svemu, kako se postavimo. Zaista je stvarno bilo problem, barem što se tiče eto saobraćaja. Putevi eto baš bili slabo prohodni, ali evo već danas sve je to uredno. Eto, ove godine smo snimili Liđu bukvalno svim godišnjim dogodbima, odnosno vrelo Bosne. Bili smo tu evo i u ljeto, bili smo i to proljeće. Uglavnom snimljen eto svim nijansama. Patkica. Ne, jednostavno prelijepo, eto nešto. Malo je voda nadošla, kako evo snijeg se topi. Ali ništa strašno.
Bukvalno eto uživanje, vjerujte. Mozak na ispašu i jednostavno sklopiti se evo ovdje sa prirodom, sa zvukovima vode. Jer eto, u prošlom videu sam rekao, to je nešto što nam treba danas i što nam treba u ovim vremenima. Još je ovako kada dođete, a nema puno ni ljudi. Sami vi sa svojim mislima. Lijepe se ovi stastice, ne bi to ni valjalo baš da je sve oguljeno. Jednostavno, ljudi su napravili tačno onako kako vam treba, eto da hodate. Eto. Da i vi znate od sad. Jednostavno prelijepa je stvarno ovdje vrelo Bosne. Ma u koje doba dođete. Uvijek će vas evo očarati. Možete malo klizav ovaj strmlje baš, ali uspjeli smo. Eto koliko se količini snijega radi, jednostavno da je klupu zatrpalo. Mi ćemo morat malo ovako i po snijegu proći. Jer evo da ne bi lutao tamo, dalje idemo se bazirati ovdje na, da kažemo, glavnu rutu Vrela Bosne. Tako da nastavljamo evo glavnom rutom. Česti! Hadi! Tu nas se dočekao prijatelj jedan. Da, vidite, dosta naroda, evo i sa djecom izašlo, neće naravno djeca snimati, ali uglavnom tu je. Kao što vidite, evo, igralište je spremno.
Restoran evo radi samo. Što evo ne možemo oceniti kada vidimo vamo stanje unutra. Ali eto, definitivno da radi. Osjeti se barem evo miris. Pokušat ćemo evo snimiti, da kažemo bukvalno sve. Sad koliko ćemo uspjeti, nisam siguran. Nadam se da nisam proflao, mislim ovaj donji dio jesam što se tiče ulaza, ali to sam eto namjenski da se ne vraćam eto ponovo na donji dio. Uglavnom nije to ništa strašno, nije veliko mjesto. Ali eto, nadam se da će nekih 20 minuta moći sve stati. Ovo je vjerovatno snijeg odlomio grane, vidite kablo da je spalo. Ali Bože moj. Svakom eto kod me je blizu savjetim barem sat, dva sedmično doći. Pogotovo evo ljudi koji već žive ovdje na Eliđi, one moraju ne plaćati ni ulaz. Tako da ima jedinstvenu priliku da dođu, uživaju u ovom pejzažu besplatno. Evo odavde utabano, samo zato što je neko prošao odavde izgleda nije čišćeno, ali ništa, idemo mi.
Možda će biti malo treskanja na snimku i vibracija, ali šta će tako, kako je, evo. Stvarno ništa ovdje nije očišćeno, evo kao što vidite. Ali neko je prolazio, tako da idemo za njima. Ovi mostići, rekao sam već jednom snimku da se zaista mi najljepši dio je ovog vrela Bosne. Ništa je da idemo eto još jedan mostić tamo, a idemo mi da vidimo još šta nam ima. Mislim da bi bilo to, dragi gledalci, evo, vratili smo se na isto mjesto. Uglavnom, napravili smo jedan veći krug. Ja ću sad još malo, sjest, odmorit. Kao što sam rekao, napunim baterije i ja se polako onda vraćam. Vama hvala na gledanju, hvala na podršci. Pa se mi vidimo opet u sljedećem videu.